ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 155,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода, чорум микрорайон. духонага квартира дар панҷум ошона қарор дорад. 48 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 155,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур. духонага квартира дар 11-ум ошона қарор дорад. 40 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 12 ошонага. хонаро сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 120,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон. духонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 42 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 210,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, сехонага квартира дар 3-ум ошона қарор дорад. 85 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро сирочна бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 270,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 18-ум микрорайон. якхонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 42 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик дар наздикиш аст. дом лифт дорад. нархаш 200,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
خوانه فروشی در شهر اسورا محله نواباد دو خانگاه کوارتیرا در دوم آشانه قرار دارد. 70 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها bez ремонт коробка است. آب سویت دارد. حجتش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب روی کلان در نزدیکش است. خانه را سراغ فروخته می شود. نرخش 290,000 سومونیای برادر با سودا هم کرده می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر باختر قرآن‌تپه 5 سوتق زمین 3 در خانه آب سویت دارد. حجتش 100% است. کخنی بانیا حجت خانه هم دارد. ремонт خانه ها میانه گردش محکم است. نرخش 250,000 سومونیای برادر با ارزان هم می شود. وریانتی الیشی هم هست برادر. زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 28م میکرورایون 6 سوتق زمین 4 در خانه آب سویت دارد. حجتش 100% است. کخنی بانیا حجت خانه هم دارد. گردش محکم است. خانه ها bez ремонт коробка است. خانه در نزدیکی مکتب روی کلان در نزدیکش است. نرخش 365,000 سومونیای برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون فردوسی 3 خانگاه کوارتیرا در 5م آشانه قرار دارد. 69 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. آب سویت دارد. حجتش 100% است. همه خانه ها یورو ремонт. خانه در نزدیکی مکتب صادق روی کلان در نزدیکش است. خانه را بهترین ремонт کردگیان سراغ فروخته می شود. نرخش 523,000 سومونیای برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک موندگی نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. خیر دوستان عزیز الله نگهبان همه ما و شما باشد تا ویدیوهای آینده. خیر.